بله تماشاوانی هجا روش باش ام دو برنامه کردی هین دبم دا دیسا بهورنا ون بخیراتن لپیش بری ما دیسا خوندکاری منا وجی بخیرات نو خیره موسى شوانم باش ام باش ما موسى شوي ازی باشم پیشتی ام باشن ام کارن دست درسا خو بکن درسا بوری دا ام دیسا لسر چی سکنی بون لسر چیبونا پیوان سکنی بون ما ام بیجن مجارا خو تمام نکر بو اما ایرو دیسا لسر چیبونا پیوان بسکنه لی بریا ام دست بی بکن ام خوازن اج درسا بوری ام بیجن چند کورتاسیا جوره بیجن ام کورتاسیا وی بین نبیرا و ما گوت بو چه ما گوت بو چیبونا پیوان چیبونا پیوان مجارا مبو ما گوت بو پیوان ما چاوا چید بن ما گوت بو جی دنگ دیرک کن آنجی دریش جی دنگ دیرکی و جی به دنگ چید بن دنگ دیرک دنگ دیرک کن آنجی دریش بله وقت چه ما چه میناک دابون ام کارن بیجن ما گلک میناک دابون لی مثلا ما گو چه ما گو سار سار سه دنگ تیدنا سه بی دنگه آ دنگ دیره که دریجه و ره پیسا بی دنگه پیش را ما گو یک بی دنگ و یک دنگ دیر یک بی دنگ و یک دنگ دیر بله وقت چه وقت ما گو ما آنجی ام بیجن دی ما گو ری ما بدنگه و آ یا ده ام کارم بیجن ما بدنگه و آجی دنگ دیر بو دوباره ما گو چه ما گو یکی دنگ دیر و یک آنجی زیده تر بدنگان یک دنگ دیر و یک آنجی زیده تر و یک آنجی زیده تر دنگ دیر وقت چه ما گوت بو؟ ما گوت بو آش ام بیجن یک دنگ دیر و یک بی دنگ و ما گو چه؟ ما گو اور یک دنگ دیر ايش و دو بی دنگ وکا ایش یک دنگ دیر یک بی دنگ و دوباره ما گوش دنگ دیرک و هر دو آلیه و بی دنگک یک دنگ دیر و لهر دو آلیه بدنگك بله ما قلت بو چه ما قلت بو چار آنجی جار نوعی ام کارم بیجن درسا بوریده ام سروی سکنی بون ام گهانه قایده پینجا ام کارم بیجن ان بیجن چه پیشی دو بدنگ پیشی دو بدنگ دو بدنگ و یک دنگ دیر دنگ دیر بله کرم کن هون کارن میناکی که بدن کرم کن جهاد دري دری اري بله ما گو میناک وقت چه گو دری بله ام اف چیه دری چیه لدرات بیجن ستری بلکی نوعه لی ام بیجن گلک درا دی بیجن دری و ام بیجن وک ام بیجن جورکی گیا آنجی دارای نوعه و ستری دریک بسری وینا بله كلامك حسن ستي
سپی مامۆستا سپی gelek معنی خۆش هەر نه ئوستا بله سپی ام کارن بدشک لا بیجن ام ایج بنویسن سپی دی سامل ویدر چی نویسن ام پیوی معنی و ناین زانی ام بنویسن سپی مگو چیه سپی مگو بیاز نه معنی که چیه معنی بیازه و آنجی دبیجن ترکی بیت Bit. بیت بله دريجي لهريم ناد بيجن چه بيجن بورتلان نويا ما يجي بنبيسن بورتلان بله başka minaka kedi keremke Sto. sto am karın veci bنویسن sto anji stu نويا يعني ستو جي دبيجن معناها فيتشيا كلام كه Boyun بويون anlamında. تركي دبيجن نويا ستو انجي ستو بيجن بويون بله مامۆستا ستوخار هەیە ئەو چییە ستوخار ستوخار ام كارن بيجن معناها بلكي مجازي نويا يعني جبركو مرفكي كيف مجر نوي ام بيجن ستوخار بيجن نويا ستوخار يعني جي بلكي معناه كمجازي كو ام بيجن يكو دل شكستي يكو ام بيجن فقير وام بيجن في الدنيا ده قالك هيفي نمابن نوي ام بيجن فلان كس يعني جي بيكس. فارما بيكس ما نوي کو بێکەس بله ود بي ام بيجن نفراد جي خلق بيجن تستوخار مني بداعيه دكن بله فرسك جوي هي ام كارم بيجن جي شكلي زياده بيف تنن نوي يعني كي من بلكي نهداكن بلكي ده باز دهك ام بورين ام گهانا یا ششا ام بیجن چه دنگ دیرک و لپیش و پاشه وی لپیش و پاش چه دو آن زیده تر دو آنجی زیدتر بیدنگ بله yani em karin bêjin di Kurdî de ev taybetiye ke di gelek zimana de belkî ev şikil tunene di vî şeklî de peyv tunene weke ku em bêjin çar pênc bêdeng hene deng dêreke tenê heye wek çi ez ê pêşî mînakî ji we re bêjim me got çi me got stawr stawr belê stawr kî zane maneya wê kerem ke Bir Türkiye hamile olmayan. olmayan Yani. belê mesela Tirkî dibêjin çi ve filan tişt hamileye an jî nehamileye ne ya Kurdî her du karî jî navê wê em bêjin cuda cuda hatiye gotin belê مامۆستا ji bo heywanەوە dibêjی nebێ çêtir ji bo heywanat bêjin belê belê em nakivê jî em bêjin çêtir me got çi me got stawr yani hamile olmayan belê stawr yani delîl ziman ne weke hevdûne wek Tirkî de hamile bi tenê heye em bêjin peyvel dijî wê tuneye ne ya ama di Kurdî de her dikî jî ji bo wê peyveke taybet hatiye nivîsandin belê peyveke dî dixwazim binivîsî keremke سترك ستيرك بله ستيرك ستيرك جي چاوايا س و ت دب بيدنگ نويا و ر و ك لتاليا ويج ديسا دب بيدنگن دني فيدا يكا دنگ ديركا دريج الفي دريجي ديسا بوي شكلي چار بيدنگ و يكا دنگ دير مامۆستا ستران 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 ام ستران جي بنويسن مامۆستا ستران دەنگبێش فەرقەوەی چییە بله ستران و دنگبێش فەرقاوێ چییە؟ ئەم فێکی ستران سترانە جی- بنویسن وێ درێ چێ دەبێ؟ ستران
bi Tirkî em bêjin şarkı an türkü. Türkü. Lêbelê em yani ji sedî sed tam vê maneyê nadê. Lê di Tirkî de em karin bêjin şarkı. Şarkı belki bi Tirkî de. Stran çi ye? Ew ê ku em bêjin dengbêj dibêjin. Navê wa stran e. Yê stranê dibêje em bêjine wî re dengbêj. Yani zanê bibêje, zane bêje, zane bêj em karin bêjin ji dêla vê. Yani gotina wî baş e. Bêjin zimanê wî dikare bibêje. Zimanê xweş e, zimanê wî li hev hatiye. An jî dengê wî xweş e, em bêjine ware dengbêj. û ev nakê çi dikin? Strana dibêjin. û stran çi ye? Ya ku dengbêj dibêjin. An jî maneyeke dî dibêjin kilam. Ne wê? Evet. Yani dibêje kekê min katkarî kilamekî ji me re bêje. Ne wê? An jî stranekî ji me re bêje. Ne wê? Yani berê em bêjin zû de em karin bêjin dengbêjê Kurda, kultura Kurda, em bêjin dîroka Kurda, bi wa strana bi xêra dengbêje hatiye heta îro. Belê. Yani stran tê gotin û dengbêj yê dibêje. Ne wê? Belê. Stran me got, kerem Tamam ke. ustacığım. Brusk. Brusk. Em bruskî binivîsin. Brusk. Brusk manayê çi ye? Cihat. Türkiye'de bêjin şimşek. Şimşek. Belê em karin bêjin. Brusk. Brusk. Tirkî şimşek. Şimşek. Yani jî yıldırım ne wê? Em bêjin brusk. An jî em bêjin çi? Berq. Berq jî dibêjin. Belkî ji erebî hatiye berq. Lê em kurmancî jî bikartînin ne wê? Mesela em bêjin berqêl filan derê de. Yani Tirkî şimşek çarptı ne wê? Berq. An jî brusk. Belê. Peyveke dî ez yekî ji we re bêjim. Bêjin çi? Şikeft. Şikeft. Şikeft çi ye? Herikolk em mamoste. Şikeft herikolk Herî kolk em karin bêjin. Em Tirkî dibêjin çi? Hesen? mağara Mağara. Herî kolk bil herêmle dibêjin. Kurd Tirkiyen dibêjin çi? Şikeft. Em Tirkî dibêjin mağara. Tirkiye ve mağara Kurdî bêjin şikeft. Belê. Cihat. Stri dibe mi? Strî. Em karin bêjin strî. Belê. Strî çawa çêbûye sê bêdeng hatine serî û talya wê jî yeke deng dêr, deng dêreke dirêj hatiye gotin. Em karin bêjin ev Kurdî de çi ye? Taybetiyeke ne wê? Yani gelek peyvê Kurdî bi vî şeklî di peyvê bêdeng an jî sê peyvê bêdeng hatine pêş. Pêşiya peyvê. Wek ev Kurdî de taybetiyeke. Di Tirkî de ev taybetî nîne ne wê? Mesela Tirkî de di bêdeng di serê peyvê de nayêne cem hev. Heta weke dibêjin çi? Dibêjin mesela train ji ber ku T û R hatiye pêş dibêje ev neb Tirkiye. Ne wê? An jî grup dibe hatiye neb Tirkiye. Divê di Tirkî de bêdengeke tenê pêş bê. Ne wê? Ama Kurdî de ne dido sê jî karin werine pêşiya peyvê. Belê. Em biborin ji vê. Çekin bixwazin heye ji van bipirsin. mamoste karim tiştekî bibêjim. Kerem ke. Ee, Sencan. Yani tiştek ku balkêşa ku dikişine dijî he kelim peyvê bi Kurdî pirêkinin. Ji bo Belê. çi yani acaba ji bo devkê bû wê? Bi rastî yani peyvê Kurdî hemî nekinin. Yani em nikarin bêjin hemî. Belê em karin bêjin gelek peyvê kin jî hene. Ji ber çi? Ji ber ku belkî me dîsa gotibû ji tîpekî an ji di tîpe mane derketiye. Kelîme peyv çêbûye. Ev dewlemendiyeke ziman e. û ya di duwa jî em karin bêjin ziman ber bi em bêjin kurtasiyê ve diçe, ber bi rihetiyê, ber em bêjin pratîkê ve diçe. Ji ber ku yani çawa insan karibê xwe em bêjin îfade bike bu şeklî em kêm dikin, em Kurd dikin carna jî. Heta em karin bêjin li herêmê bi aglebe ku devkî zêde pêş de çûbê çêtir ziman kin dibe. Wek ku ez ê mînakekê ji we re bidim. Ku ez dibêjim ez ji te hez dikim. Yani rastiya vê mesela eva lê belê wextê ku em di
مثلا بيجن بدفكي ام تشتغل ام بيجن اتحزدكم نيفي جن تشاودكن ام جيدكن يعني جيل درنا الهريم نات بيجن حشتتكم بس هريم زيري نابج از جتا حزدكم يعني جي از حز جتدكم نابيجن بيجي چه بحشتتكم يعني تشاوكنا في شكل بيجن حش تدكم بله يعني اف پیوادریش چاوا کرنا اف خاصی کن کرنا كرنا. ها چقدر به زمان امکارم بیجن بر پراتیکه و بر برحتیه و تشه بلکیش بر وی يعني پیو کردی کن هنا اما امکارم بیجن لکو كنت هنا پیو دریجی بکردی ده گلک gelek spasi mamosta. بله ام بورینج بدری ام هاتنا يا حفتا بله اف چیه ان بیجن خ و خ و دبلیو انجام کار بیجن و ت سری پیوی ت سری پیوی بله اف جی جداتیه زمان کردیه جداتیه که زمان کردیه خ و انجی واو انجام کار بیجن دبلیو دسری پیوی ده سری کلمه ده تينا جم هفدو وخندنا كويجي تايبت هيا مثلا وقت چه وقت ام پیشی دبیجن ورا 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 چه كلمه که پیوه که بکردیه اشتغالیه که بکردیه ام بیجن ورا و چاواته گوتن لیوه امرو لب ناکه نویا مثلا بیجن وکا وکا ما غلط نویسی بیجن چه وکا تبه وکا لیوه مرو لفظ کبی نویا یا جن بجن والا والا نویا لفظ کبی لیکوتو وید بیجه یعنی دبلیو ت بیجه لیو لف ناکبی بجن چه بجن وار وار لیو ناگهد مگو چه مگو ورا و تام تی خودن لی بله کو خه و هات سری پیوی ام چاوا دکن ام چکی و گروور دکن ام تام ام ناخوين ام تشكي بالنيفجو ام دخوين نويا حسن Aslan. وصلنا بله امي ميناك كي بدن بيشي ام بيجن چه خ و اي هاتجا ماگو چه Xwe. خوا ام چاوا دكن ام نابجن خوا نويا ام وي تام نادرخن نابجن خوا لي بلي ام وي ناقور بينن امون داجيناكن ام چاوا دكن ام گروور دخوين بجن خوا وقتی کو اب و نبانه می گوتمانه چه می گوتمانه خ نويا لي بلي ام نابجن خ ام بجن چه ام بجن خوا يعني ام دبليو جي دخوينن لي بلي چاوا چکی گروور دکن خو ابنا كيجي د كردي ده تايبتيه كجلكي مهمه جلكي بقدره يعني جبر في مثلا وقت كو انسانك اشتغلي انجام بيجن بيبي تزاني كو او كردي زاني ان نزاني نوي يعني تكاري بيجي بافزلام كردي جنو فيرد بيج نو هند بي انجي زود زاني في اف زماني ويا بل ما قلتش ما قو خو خوتشيا معناوي تركي Xwe. كلمك Kendim. كندي كندي نويا يعني ام كارم بيجن بيشي خو كندي إذا الجور شخص هذا تيجو هارته نويا مثلا بيجن از بخوا احمد بخوا فلان كس مثلا او وهفالي خوا نويا ام قالك شكلها في بكار دينن بيشتي خويره وتخازن ميناكي بدن كلامك حسن Xuşk. خشك بله ام كارم بنویسن خشك بله خ و واو هات بواره هفديس نه وقتی که واو نبانه میگوتن چه میگوتن خشک نه خشک لبله جبر کو دبلیو دور ده ان بجن چه ان بجن خشک Xweşk. چه کی زمان ده خود گروور دکن بجن خشک بله Mamosta kam çiçek Kerem. dişi bebeği. كلام كبيج احسن Dema ku xe ve kuarm bahev بله mina uye vere xandine. Vasa نوك اويجي تا لبله نزيكي اويه nezika uye. بله يعني معنا دبليو ذاتا دو يعني انجليزي ديفيجن وكبل دو ياتي خوندن لجروفر دو بچكي بله Pemke.
کەرمکە گلسن خواندەوار خوێندەوان ئاژی خوێندەوار ئاژی خوێندەوان ئەم بێژکارن تێبکارانی نێمن مەسە خوێندەوان یاژی خوێندەکار بێژنەوەیە خوێندەوارژی بێژن خوێندە ئاژی خوێندەوان خوێندە چییە؟ خوێندەوان چییە؟ بەلکی چیکی فەرقاوە هەیەژە کەرمکە Xwende okuyan okuma. خوێندە ئەم کارە بێژنی خوێندی ینی بەرێنها خوێندیە بووە عالم Xwende. یعنی بترکیت بێژن ئوقور یازار گوت بێ خوێندەوان بەلکی یەک و هێ دخوێنێ هێ دەوام دکێ هێل سەر علم سەگۆک بێ چێتر تێمانەیە تەڵەبە نەوەیە خوێندەوان بەێ پێی بەکەدی Xwarzî. خوارزەی خوارزەی ئەمێ بێدرێ بنویسن میناکەخوا مەگۆ چێ مەگۆ خوارزێ خوارزێ چێماناوێ کەرمکە Zarokê xuşka mir. زارۆکێ خوشکا مرۆڤ نەوەیە ئەرێ. ئەم ترکیت بێژن چێ یەن. لەبەلێ یەن تامانە نادرخینەوەیە خوارزێ زارۆکێ Alîk yani. خوشکا من یانجی خۆها من Ji bo keçika jî dibêjin usta. چاو Ji bo keçika. بەێ یانێ کو کەچە ئەم بێژن خوشکاتە بێ ئەم بێژن خواهاتە بێ کورژی بێ قیژی بێ کەچێکجی بێ ئەم بێژنەوێرە چێ ئەم بێژن خوارزێ Xwarzî. قوتێک و کەچک بێتە بێ خوارزیا من خوارزیە. کورک بێتە بێ خوارزەیە من نەوەیە بەێ ئاژی برازیا من برازیە من نەوەیە کو کوورێ برایەتە بن زارۆکێ برایەتە بن برازی یێ خوشکاتە بن بێژن خوارزێ Xwarzî. بەێ پەیڤەکەدی هەیە خوازم میناکەدی بدن کەرمکە خوین خوین ئەم وێژی بنویسن خوین ئەف چێ ماناوێ کەرمکە کان قان ترکیت بێژن قان بەێ مەیزێنە چاوە گوت گوت ئەف واو نەبانە مێ گوتە چێ مێ گوتمانە خین نەوەیە ئەم چاوات بێژن ئەم بێژن خوین خوین بەێ هەڤالۆ di Kurdî de peyv vî şeklî çê dibin em karin bêjin îdî gelek şeklê dî çê dibin lê em karin bêjin ev nakê biçekî ji wa şeklê dî cuda ne biçekî li gora taybetiya Kurdî ne Mamoste kan tişek dijî bibêjin. kerem bila ne zehmet Mamoste di kurmancî de her peyvekê îlam cinsiyeta xwe heye. belê belkî ji ber çawa bêjim em karin ha li ser vê bisekin gelekî dirêj bibe di Kurdî de yani her peyvekî cinsiyetekê wî heye yani jî her peyv an nêre an jî meye lê belê em ser vê meselê bisekin ne gelekî dirêj bê ez veqey dersa me xilas bû zingilê me lê xist em ê îro li vê derê dersa xwe xilas bikin heta dersekê em hevdû bîn inşallah İnşallah. belê temaşevanê hêja îro jî em gihana dawiya bername xwe di bernameya Kurdiya hîn dibim de em ê dîsa hevdû bînin bi xatirê we